Nagbayag nga mga panidyayan, madikpay nakatungtong ni Maria. Graduating gamin so na ti kolehiyo donat. So nga busy ni Maria. So malagayam, so nga madita macam-cambahan kay. Wey, kasama din mo napadpadasan, tinagadal ti kolehiyo. Bakit? Ito ko matibagak. Nyaman na niya tibagam lakay. Paano ko makinibak bakit? Nyan, halos sinaldo ko lang kadkado ni ba ako, mapangkaman ni Jayan? Nalpas ko may lablaba akong bakit. Saka nakaluto mo tayo. Sige na. Ang gisam nga ruda na si Dante nga sardinas damdaman. Una bakit? Nikak pa yung rutipon ti marunggay. Oh, di ka nga dagbaybayag alakay. Tagsabetan tumangan damdama. Bakit? Pagbita lang mo kinibak. Dalang may bagak kanya na. Sige, agalawad ka nga rod alakay. Ay apo. Kasi ko makinanayan ni bagat ko. Mali nga kanahin nga Armalite. Natatanta na buto mo talakay. Awang bakit? Adaya. Ana, apang ka na sa ano? Parang arutong bakit? Sige ka raw, ditakan. Oo nga natatati kasi ko Ni, Andres man natin sunga din. Hoy, bak! Aperte ka manin. Kapay nyatakan ka na. Kung na labaga mo. Atoy, hybrid nga kaso yata oy. Kung na laki no, daktil nga karamay atang bak. Kaso yata oy, natinag lang nga di bukil na. Hakas jaya. Madama mga raw. Tara man ang mga toy. O apayerte ka manin niya. May iliwa kaming kanyang bak. Nyan. Kadwata lang di malim. Ha? Nagkag pa. Apay, matina na misbak. Ay, Madi Andres. Ampay mo nga madibak. Apay madim nga malagi pa di pinangbatim kanyak kada bentongay. Kapay, inuray ka mata. Nya nga inuray. Sana lang inuray, di nakadayukan. At least inuray ka. Ukis ti sa Pam Andres. Ngan nga niya nakamata ni Bentong ide. Ikasla ka mo pag ungag tartaray gamin. Baglakit din, tama di na nakamatan ni Bentong. No nakamatan nak, di nawalis ko matiro pa kaon. Amo mo nga, madi nakamakamakan ni Bintong baak ta. Nagbayag mga tartaray ajay. Baglakit din ta, babasit ti aksaw na. Supay ah. Saka nabilibilisak kinibintong. Andres, masabalyak. Ano nga tati baga ni Donut kinibentong? Sus, amom lagar na kinamit na tayo di ni Bintungan. Damagumpay lang. Nagadayutan tumang amin Andres. Alis to ni Donut abak. Baka maunaan na tamot tayo. Ay, madi nga mangyari dyan Andres. Numadi ka agalis to baak. Sigurado, abakan na ka ni Donut. Nya nga tati ararami din ni Donut kini masungkat Andres. Tatalang, di madya ka mo baak. Umamti balay ni Donut Andres. Tati madya ka mo baak. Masunglang mo tamuta di balay na. Uray sa kamo malabalay da masong, di ba sinirip te di balay da? Di kang baak. Tagsabay kami ka mga nibagat ko. Isa pulan na mante ararawan tama kasidsidaak. Well, ato dyan, tagtalong. Ilangan kan tulatan. Nga donat, ayos mo lang natin sa kay kaw. Donat, traki ah. Isa tayo bagbang nga por walis man masang. Nya nga nataraki. Tagari ko na ma. At least, the four wheels kaw. Amo masang. Diyan ni turturog. Nga di madim na iturturog donat. Yamok talaga milyonaryo ako masang.
Siguro donat, dapat pataray-taray mo. 2021 mo gaya may jaryom. Matik talaga napansin aja masong. Malibre ak pa ko matipito nga tawunan ti gatasin donat. Ngayon, napaay mo eh. Napaay. Napaay nga talaga aja pinagayat na kanya kay girlfriend ko edi masong. Makasapol kan tulat na ti babae para kanyam donat. Malay mo, ni Maria. Maria? Mari kami tinagan na aja babae nga nagibati kanya kay de. Lipata ma dyan donat. Malay mo, maalam may puso ni Maria. Sapay ko masong. Tunadagaraw, pag may tiyaga, may bilaga. Siguro kasta ti pinangalam kini bakit mo edi masong. Yun lang amaw, no kasano kabayag ko ngay naram ni bakit ka, 8 atawan. Punay masong, nagbayagan. Mahal mo talaga ti may isang babae donat. Agtiyaga ka. Mahal ko mata dyan nagibati kanya kay masong. Kung bagak pegarod nga madi nakibati, bati naklatta. Lipatam di kasi nga babae donat. Agmove on kaan. Hoy, gusto time bagang masong. Kaya mo tigpasyar ti balasang donat. Dapag sa kayantan na eh. Ni Maria ko mati kahit ko nga pasyaran masong. Kaduang ka donat. No din na ti pagragsakam. Kumpare ka nga talaga masong. Kung donat, tagka-girlfriend kami tayo. Girlfriend. Nalagip ko man tuloy aja girlfriend ko din nga bati na. Bay imagine donat. Lipata imagine nga babaeng. Lipatan. Gusto tayong bagang masong. Nilipatan na kay aja naging girlfriend ko. So nga si kadonat. Lipatan mo lang aja yun. O masong, kahit ko kung mga lipatan. Ngam nagrigat nga lipatan aja ayayatam talaga. Kalapasyarin ni Marian donat. Kahit ko kuma ngam nagriga mga matsambahan ni Maria masong. Donat, amo imagine bagata kini bintaw. Ay wong gayam. Pagalan tagart ka data tinuang. Buludin pala inuang ko Ngayon, Nya jay masong. kay sublim tumot lang donat. Kasana pa may anta masong. Kastoy pamayanta. Dalhin ta tinuang. Ngayon, sumarunong aldaw. Nya, sumarungal daw ka. Pangkod to buludin donat. Tapos madiktoy subsublin. Sublem. Madi man nagsubla aja girlfriend ko din masong. Taka manin donat, malagit mo manin. Nagrigat kami nga lipatan. Hinom mo ti ber, tamalipatam. Nung mininom aktiber masong, malipatak sunan nung nakaturugak. Tuloy mo donat. Ngam nung makaring aktibigat, palagip ko man sunan. Baga lagorod kanya mong donat nga umarog ka ti sabalin. Tartamit ni Maria. Nagbayag tanga mga panidyayan, madikpay nakatungtong ni Maria. Graduating gamin sunat ti kuliyo donat. So nga busy ni Maria. So malagayam, so nga madita macam-cambahan kay. Wey, kaslama din mo napadpadasan, tinagadal ti kuliyo. Gusto ako ng masong, nagado paparamid na ako. So nga, narigat nga maranaan ni Maria donat. Ay, narigat aja paparamid na nga thesis masong. Dam, so nga maawatam ka man ni Maria. Busy gamin suna, so nga din mababutan. Maabutan. Naabutak kami na aja girlfriend ko nga, dakadwa na nga sa bali. Taka man donat, malagip mo man ay. No saksi ka, ni Maria langin ay. Anda puntom tagbagbaga masong, dinakitak ni Maria ko, nagsarad ng teoras ko ide. Tunay nga pinagayatin donat. In love ka nga talaga no kasta. Masong, so nga kadwa na kini Maria, nagpasyar no ka. Siyempre si Kapay, nagpigsaga kanyak. Nga nga takukuha ni Bakin na Andres Tata masong. Ay, yung gayam, baka napandaman kanya dad, Marian donat. Ni, nga pala kukuha ta masong, pantangan niya da Mariana. Teka pero urayoy, tana. Intan, baka nung makaunada man da Bakin na Andres eh. Madida makasidig jay kini Marian donat. At dati bantay tadjay, arjini bintong. Ay, kung gaya niya, takinamad na ni Bakti wali si Day. Sigurado kong donat, kasi kati makapasagot kini Maria. Sapay lang ko mata, kahit nakuman ni Maria masong. Nakapoy sa mindset mo donat. Tangaraw dahin. Tanta, sapay lang ko mata kwa. Maabutan ta ni Maria. Kumaa.